Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Manyagiro bavuga yuko bari mu gahinda n'amarira bitewe n'ibisambo bibiba ntibigire icyo bisiga inyuma. Abaturage bavuga ko bamaze kwibwa ihene zigera kuri 50, inka zigera kuri 40 n'ibitoki bigera kuri 30 ndetse n'ibirayi imigende 3 ibisambo biyikura bijyana kugurisha. Dore ko abaturage babwira ubuyobozi bukavuga yuko bino bisambo nimba bitarafatwa nta kindi kintu babikoraho. Abaturage basaba ubuyobozi ko bwashyiraho irondo ry'umwuga rikazajya ririnda ibitoki by'abaturage ndetse n'umutekano w'abaturage wo mu ngo, ndetse abaturage bakazajya bishyura. N'ubundi abayobozi bavuze ko hasanzweho irondo ry'umwuga risanzwe rikora akazi karyo rikishyurwa ku kwezi. Abaturage bavuga ko rero rino rondo ibyo bishyura ntago ari byo bakora kubera ko bano baturage bibwa irondo rihari. Ibi rero byavuzwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gicumbi, bavuga yuko ibingibi bagiye kubikurikirana bakareba ikibazo cya bino bisambo ndetse bagafatwa bagatabwa muri yombi. Ishami ry'ubugenzacyaha buryabya abaturage ko bino bisambo nibifatwa bizatabwa muri yombi nta kabuza, dore yuko abaturage bagerageze bacunga ibyabo ndetse banacungire hafi ibyo bisambo nibiza bazite bahamagara urwego rw'ubuyobozi rubegereye ibi bisambo bifatwe bitabwe muri yombi. Mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rukozo abaturage barasabira bagenzi babo ubufasha kubera ko batuye mu manegeka. Abaturage bavuga yuko mu iki gihe cy'imvura iri kugwa ari nyinshi, inzu zabo zigasenyuka, bamwe bakaburira ubuzima abandi bagakomereka. Bityo rero abaturage barasabira bagenzi babo ko bakwimurwa mwano manegeka ndetse bagatuzwa ku muhanda nkaho abandi babubakiye kugira ngo bave mwano manegeka kubera ko ubuzima bwabo buri mu kaga. Mw'uku kwezi kwa gatatu bavuga yuko iyi mvura nibatabimura iri buze kubasiga hanze. Bavuga yuko hari n'inzu zigera kuri 5 zasenyutse bitewe n'imvura iri kugwa mwino minsi, aho abaturage bari gusaba ubufasha bavuga yuko abantu batuye mu manegeka babimura hakiri kare. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo avuga yuko ibingibi bagiye kubikurikirana kandi bano baturage bagiye kubimura, dore ko bari banabishyize mu bikorwa, baguze amabati ndetse batangiye kuzamura inzu z'abana bantu batuye mu manegeka aho bazimurirwa. Abaturage bavuze yuko uyu muyobozi ari kubeshya, inzu bazitujemo abandi zaruzuye, zitaruzura nabwo abandi barazifashe, ariko harimo bamwe batarahabwa inzu kandi kugeza izisa ubuzima bwabo buri mu kangaratete n'inzu zabo zenda gusenyuka. Ariko ibyo umuyobozi w'akarere yavuze ubwo nibyo, barimo barabubakira inzu kugira ngo babimure. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka nongere mbifurize umunsi mwiza, Imana ibane namwe. Munyemerere amakuru yacu tuyahire mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Manyagiro, aho abaturage bari mu gahinda n'amarira. Bavuga yuko bibasiwe n'ibisambo bitagira icyo bisiga inyuma. Bavuga yuko bino bisambo bimaze kubamaraho amatungo, bavuga yuko bino bisambo bimaze kubamaraho ibyo kurya, ibirayi barakura n'ibitoki bagatema n'inka bakiba. Bityo rero abaturage basabye ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi ko baherezwa umutekano uhagije ukazajya ubarindira ingo zabo kugira ngo batazongera kubiba. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi buvuga yuko n'ubundi hari irondo ry'umwuga, nako n'ubuyobozi bw'umurenge wa Manyagiro bavuga yuko hari irondo ry'umwuga rikora akazi karyo bagahembwa ku kwezi. Abaturage bavuga yuko rero ino rondo babiba kandi bahari, kandi bino bisambo bifite imbaraga kurenza bano banyerondo. Bityo rero abaturage barasaba abanyerondo bafite imbaraga, pana zino sore bashyize mu irondo batazi icyo gukora ubwo biba cyangwa ubwo babiba kandi bihagarariye bahari. Bityo rero abaturage basabye ko bano banyerondo babahindura cyangwa bagasubizwa amafaranga baba batanze y'irondo. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu twerekeze mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rukozo. Abaturage naho bari mu gahinda n'amarira, abaturage bari kwinuba, abandi bari mu gahinda, abandi bari kwimyoza. Abaturage bavuga yuko iyi mvura y'ukwa gatatu igiye gusiga bagenzi babo batuye mu manegeka ibagwishijeho inzu, dore ko bavuga yuko bamwe inzu zabituyeho, bamwe bagakomereka abandi bagapfa. Bityo rero nibadafatirana hakiri kare ngo babubakire biraza gutuma ubuzima bwabo bukomeza kujya mu kaga. Bityo rero abaturage barasabira ubufasha bagenzi babo batuye mu manegeka kugira ngo babashe kuza mu gahinga batuzwe, kubera ko birababangamiye cyane, dore ko inzu zanabasaziyeho zenda no gusaduka. Ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo bavuga yuko ibingibi bari kubishyira mu bikorwa, hano abaturage bagiye kubimura barangiza bakabatuza ahantu heza bakava mu manegeka. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Niba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera.